أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe kala ka wowɗo men daaride e adna Allah on fof musidɗo moɗon on ka diina e ka ennan Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminagol islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna mi toriki Allah yo Allah on waɗan on fof moɗon jeeyaɓe yimɓe aljanna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o holli en fuɗɗode go'o suumaye o holli en kay timmode nden inchallahu en luttiraɗo si wona jemma goto e jemmaji de suumaye 2024 en luttiraɗo ka hey hunde si wona ñalormare wotere hooretede yo Allah timminir ɗum ɗo ko ɓuuri e moƴƴude musidɓe julɓe tedduɓe haray ko o jemma ɗo nenaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki Allahu rinɗinayi e o jemma sakkitoro e jemmaji suumaye wako o rinɗini kon jogandema goo suumaye ha ñande capantati e suumaye yo Allah tawnu en e rinɗinaɓe ɓen e natugol yiite jahannama enen e ɓeyguli men e ɓiɓɓe meɗen e mawɓe meɗen e karamokoɓe meɗen e musidɓe meɗen e yiɓɓe meɗen e siɓɓe meɗen e gorol meɗen e deyol meɗen e enɗam meɗen e dendagal julɓe ɓen fop yo Allah taw en fop meɗen en rinɗinama e natugol yiite jahannama musidɓe julɓe tedduɓe weltanoɗen Allah subhanahu wa ta'ala o nema mo neminiri en ɗo go'o weltanoɗenmo o tagi en o waɗi en bani adama ɗiɗi o waɗi en julɓe tati o waɗi en e mofte Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nayi o tawni en go'o suumaye jowi o tawni en kadi arsikede kadi argol makka ɗo totta umra e nder lewru suumaye ɓaawo ɗum ɗo fof o tawni en kadi mo hollude en jemma sakkitoro on e nder ndu lewru en fuɗɗoduno e woɓɓe en gaynidotako e maɓɓe ɗo kadi enen ɗo kadi ɗo e raɓɓiɗude ko Allah andi ko hombo e meɗen wawat timminoygol yo Allah hollu en timmode nden haray alarba arowo ñande le 10 mois d' avril wonata juldere nden inchallahu min inni on kullu amin wa antum bi khayr yo Allah jaɓan en dewe waɗade ɗen musidɓe julɓe tedduɓe ko nde toɓɓere ɗo mi falno andintinde toɓɓere aranere nden toɓɓere ɗiɗaɓe nder nden musidɓe julɓe tedduɓe ko fiyen wakkilo itten ko wiyete ko muudo on haray muudo on ko ittete ɗum haray hino waɗɗi e goto kala e julɓe ɓen ittanede muudo duhiɗo e suddiɗo paykun e mawɗo dimo e jeeyaɗo horuɗo e mo hoora marɗo e mo mara fof no waɗɗi ittugol muudo on haray muudo on noon ko yo itte no sella ko ɓuuri e moƴƴude ko ittugol mo yaha juuloya iidi ko ɗon ɓuuri e moƴƴude si tino sella kadi ka o itte ñallal ma balɗe ɗiɗi ado iidi ndin fiyo miskinɓe ɓen kadi waaw hendade ɗum ɗon ɓe wawa haray naftorde haray muudo on hino itte ñamete on si wawi newade si wawari newade hino sella ka itte kadi mbuuɗi ɗin jonne kadi haton jimɓe ɓen haray hadafu on fannude nden e muudo on ko fiya bakkatu ko waɗɗa kon ko welsiniɗa kon e nder lewru ndum fiya laaɓo e koyɗon Allah on yaafoma haray kadi muudo on ko jonnugol kadi haton jimɓe ɓen si tawi ko ñamete on ɓen ɗo ɓurata nafitorde ko jonnugol ɓe ñamete on si tawi hara ko mbuuɗi ɗin hino sella ka itta mbuuɗi ɗin kadi haray inchallahu ko winiri e muudo on haray kadi jonnete ɓen ko kamɓe hana jonnede yo on tigui ittan paykoy koye fof ha hewtoya kam kala mo fawtiɗa no waɗɗima haray ya ittanmo ko wiyete kon haray muudo haray si ɗum ɗon feƴƴi on tigui ittu muudo on kadi ko adi o juuloyde iidi ndin kala ittuɗo muudo ado iidi on ko muudo o itti sa acci ha mo iidi on feƴƴi ittuɗa haray ko sadaka woni ko ittuɗa si wona hara ko saabu ganto on tigui eto kadi ha anda muudo on hewti ka hani hewtoygol ngol ton hanuɓe hendade ɓen haray ɓe hendike musidɓe julɓe tedduɓe en toriki Allah subhanahu wa ta'ala o wiyeteɗo Allah bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata arsikuɗo e wawugol argol totta o umra ɗo e nder lewru suumaye ndun ɗon en torike mo kanko yo jaɓan en dewe kala ko waɗa kon fof e nder lewru ndun haray ko woopa kon e nder muɗum en torike kanko Allah bajjo on haray yo yaafo en o jaɓana en o rinɗina en enen e mawɓe meɗen ɓen foppo e natugol yiite jahannama ya rabbal alamin haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko hikki ɗon toɓɓere nden haray ko welo welo molanago wonande jama on fof so o arsikima horugol balɗe 29 ma balɗe 50 a nawnari a nawniraka a ari makka ɗo a majjari a majjiraka haray ɗum no kay ko a yettu Allah subhanahu wa ta'ala on du'anoɗa mawɓe maɗen ɓen yetta Allah juula e ɓurnaɗo taguefo ngom toroɗa Allah kadi yo Allah on tawne
o arsika ma kadi wawgol argol totta umra e nder lewru suumaye haray hitande be hitande. Zalika fadlullah, ɗum ɗo ko ɓural Allah, yu'tihi man yasha, Allah himo okka ngal ɗo kala on mo muyani haray moƴƴere nden.